بله بیلرین هجا و بخیر بین دوی برنامه خواه جوی ویدیو خدا از حز دکم لگل نویسکار و لیکولینر و دهمان دمه در احنگره کرد خوشنگ اوسی اف پیبینه کی بدار بخم وکی همه اف پیبینن دیتر از حز ناکم میوانه خو بخو بدم ناس کرن از حز دکم او خو بدم ناس کرن که هجا بخیراتی سرسریم سرچاوا قالك سباس جبوتا وجبو في درفتا كنت دامه از هوشنگ اوسيمه جي روجافاي كردستاني سالا 1976 هاتم الدنياي بنابا جواكا نيفيسكاري و روشنبيريا كرد و وكي روجنامافان هلبستفان رومان نويس لكولينر تيم ناسين بزمان عربي وبزمان كردي دنفسينم حتى انها نه برتوکێ منی هەلبەستێ هەنە bi zimanê Kurdî û Erebî sê romanê me hatine çapkirin romana çaremîn jî li ber çapê ye di sala 1917 de mi xelata ketara a romana Erebî stend ji girîngtirîn xelatên romanê ê di cîhana Ereb de ye romana min a کی yekemîn bû هزار و نهصد و چند؟ 2017 bibûre دو هزار 2017 دو هزار 2017 ev roman amina yekemîn bû weşangerê milî li Libnanê ewî şandi vê xelata hanê vê pêşbirka hanê ji nava nêzî 500 roman ku tevlî xelatê bibûn romana me ji xelat wergirt û hat wergerandin zimanê îngilîzî û ferensî ez wilo tevlî gelek çalakiyên نویسکاری و روشنبیری li derveyê Belçîka û li hundirê Belçîka ez tevlî wan bûme berî di vê meha borî de pena Belçîkî û navenda helbestê Poezî Centro li vê derê li Belçîka pirtûkekî min çapkirin helbestê min bûn wergerandin zimanê Holandî û bi hev re çapkirin pirtûk jî va li piş min e çêjî ez çûme platforma romana Erebî li Qahîre platforma romana Erebî li Filistînê gelek pêşengehên pirtûka ez hatim vexwendin yanî di wê çarçeveya hanê xebata min di warê wêje û di warê nivîsandina siyasî gelek rojnameyên Ereb ji min re belav kirin rojnama El Hayat nêzî 10 sala zêdetirî 10 sala ji min re nivîsê me belav dikir Şerqul Ewsat Sefîr Mustaqbel gelek kovanên Erebî nivîsê min belav kirin rojnama Tirk Radîkal nivîsê min ji El Hayat distend û werdegeran zimanê Tirkî û ji carekî din dibare dikir endamê pena Kurd im endamê pena Belçîkî me û pena navneteweyî û ev yanî باشه تو باورم بهتر ام بجن در ریا عربان ده تناس کرد آن از شاشم yani بهتر دوی واریده yani Kurd دناو kurda da tu çrengi تناس کرد Di nava Kurda de ez demekî baş apoçî bûm dema ez apoçî bûm jî me dwarê yanî di medya PKK de di medya hewldanê min xebatê me hene kovarekî me li Libnanê hebû bi zimanê Erebî navê wê Sorgul ez ji desteya weşanê de bûm nêzî salek sal û nîvek ez nivîskarê Azadiya Welat bûm bi zimanê Kurdî lê nivîsê minî di Azadiya Welat de tenê ne li ser mijara Kurd bû li ser mijarên taybet ê din mijarên rojhilata navîn her kes di mijara Kurd dinivîsînin lê di kesên pisporê ê pirsgirêkê rojhilata navîn nebûn nivîsekî minî heftane di Azadiya Welat de hebû heta demekî min dinivîsan piştre me yanî têkilî Kurd bûn ev yek yani niha derûdorê tevgera PKK li Bakurê Kurdistanê nivîskarên wan bi naz dikin ê wekî din belkî bi naz nakin li binxetê li Rojavayê Kurdistanê jî Kurd Ereb bi naz dikin li başûrê Kurdistanê belkî niha xwase edem qîvê van çend salê dawî çek têm naz kirin li Rojhilat ez nizanim lê tiştek heye mere
دەما و دبە خودی هەلوەست خودی کەسایەتیەکی رەخنەگر هەلبەت ئالیەن کوتوان رەخنە دکە مرۆڤ ماریژینال دکە نەما ولۆ بەحسا مرۆڤ دکرد ولۆ بە چاوێکی دژبەری لە نویسکار بە سیاسەتمەدار بە ئاکتیڤیست بە یعنی بە چاوێکی ولۆ دژبەری دنەرن لەورا ینی خۆشک ولۆ گۆه نادن مەسەلێ ینی نەتەنێ ولۆ گومان داوێژن سەر مرۆڤ مەسەلە ئەف خەڵاتە کۆمەگرتی خەڵاتە کەتارە يعني جي جرينترين خلاتين ايد جيانا عرب دوك همجا آلية پره همجا آلية ترجمة ودناوا مديايده گلك آليين كرد ولو گمان آويتن لسرمكو رخنين هوشنگ لمدك وكي هيسكي سياسي لآلية كيدن خلاتكي ويجاي ورگرد لي تبينجهج في مثلا هاني تناريز رخنا دقرم لي كسي كوفي خلات دان رومانا منا يكمين فسفورن جي سرانسري جيهانا عربن يعني مصري بون أردني بون نل لولاتكي تاني بون يعني جات كيم زيدت مديا كورت شوبينه وچاوا هزين سياسي بنفسها مديا كورت قرتنه ولغوري برجونديان خوين حزبي تيب بارتي تيب كارتينن لهمبري كسا لهمبري آليا لهمبري گلک يعني دلسر گلک آستايا بي مديا هاني بكارتينن باشا برهماك وخلات ورگرتي بجار وبابتاوي تشبو يعني بيتري خصة تشبو مجار از دواري روماني ده نوكي مقالة نها مجاركي كردي قل سر دا آخفم ديركت از دا آخفم و لید روماني ده از پچكي جوي چارچويا هريمي از هول دم دركفم يعني اريش دربيسيه ملي تشين برومانا حتى يقولوا لسر دربيسيه بدربيسيه بشكي هريمكيه دما از بحثا ديمن بقشتي دكم دربيسي دناف ده دما از بحثا مسألة كردكم دنافا ديمن رجلاتا نافين وكي مسألة يعني منطقي مو استراتيجية مد نفساندنا الروماني ده نو منطقي كو ازرام المجنف ده كردا شيار بكم وهستي نتوي وبيرو بوچون نتوي بكردا بدم ناسكرن وهم ده يعني سالا بيستو يكي دانه يعني از وكي تكستا جگرخين وكيما ازو ام فلان كسن ومبيفان كسن وكردستان چار پرچايه ودوزا كرد اف يعني نفي منطقي من افيك هذا دوا يعني از المسألة بواري آلي كي انساني دنرم ناسنامه کرد پرسا کرد ایش و جان کرد ناوا ایشا جیهانی دید ناوا تراژیدیا جیهانی او هریما رجلاتا ناوین بویرنگی بو کرد جی دوی رومانه ده بشک بون نگشتی بون يعني نكو سرانسري روماني لسر مجارا كرد بو مجار جلك مجار دوي روماني ده جي خود گرن مجارا فلسطيني سوري روجلاتا نافين تركي كرد دگل هفده چارچوه کی ولو گلک ولو دناو هفده گلک چیروک گلک ولات ناسنامه دهنروی روماني ده جيه دگرن بلكي كوميتيا نرخاندني تحكيمي وي خلاتي ولو ديد كو بنجها في روماني يانجي آرمان جاوي بيتر إنساني نكو يعني هريمية يانجي نتويكي دد بيش يانجي ناسناميكي دد بيش لسر حسابي ناسنامه يدن بلكي أفبو سدمكو خلات دان في روماني باشا reaksiyona kurda çima neyini bu? Yani lehember ve halatış bu çı anji çı tavanbari beraberi tahat nekirinde? Çı tiştakla bu? دجواكا روشنبيري ده حتى هناك كسن كو عيني صنعات يعني مثلا رومان نفيسن زماني عربيشي تنفسينن قمان آبتن يعني من ناس دكن وكي كسيكي كو ليكولين دنفسينه مقاله نفيس گوتار دنفسينه وجنشكا بري خدا روماني ناس دكن وكي حلبستوان وجنشكا بقولوا بري خدا روماني ورومانا يكمين خلات وارگرت
هم جا عالیه اکونومی وک مشتر گوت، هم جا عالیه ترجمه دو زمانه بو، و هم جا عالیه مدیا و ناسکرن بیتر دناوا جواکا عرب ده و شنگوسی هات ناسکرن. هنا کسی نویسکار و روشنبیریم کرد حتی یعنی حساسیتی وان جوی مثلا هانی رهبو اره پیروز کرن و يعني لي دهندري خود عاجز بون يعني كو ام ده 15-20 روماني ما هنا وما خلات ورنقرت هناك جوان تفلي في بيش بركة هاني شي بون يعني بري مجي وبشتي مجي وددما مجي هناك نفيسكارين كرد تفلي في بيش بركة هاني بون وخلات نقرتن از نامجم اجوان تشيترم يعني اجوان خورترم لبچك هناك وان حساسيتي هاني لجم جواکا نویسکاری و روشنبیری هناك بگشبینی به پیروزباهی به رومت نسيك بون وهنا كله بنيف نيف يعني پیروزباهی کی نیف کشتی يعني هما يعني پیروزباهی لجعالیه سیاسی و پرانی چevre و يعني در دورا پککی گمان آویتن لسر به مسئله هان يعني مثلا کو حق نویسکاری وان روشنبیری وان روزنامه‌وانی وان گمان آویتن لسری چی والله اف خلات دولت قطر و فینانس هدک باشە پێکێ وشنگها ئەس دخوازم vêya bizanibim yani ev devera de tevqal kir ku bi taybet medya pekekê beraberî te tiştan bêje tu jî li vîdyoyê te jî min jî temaşakirine tu rexneyan li pekekê werdigirî min rastî xwest ku piçekî pêşî dwarê wêjeyê de hinekî temaşevanên me an jî bînerên me karî te bibînin lê dwarê pekekê de em werin ser wê mijare tu wekî rexnegirekî li beramber stratejî û siyaseta pekekî tu hizrê xwe di vî alî de karî ji bînerê me re derbibire yani ji bo çi tu pekekê rexne dikî ez wisa Kurd bipirsim ji ber ku rexne di Kurda de pir alî tê dîtin û gelek tawanbarî jî beraber tê kirine ji ber vê yekê tu xwe bi çi rengî karî derbibirî di vê mijarê de باش يعني از جبوش رخنه لپککی نکم يعني پکک د نظام خود د ریباز خود پر جرا بحثا رخنه دکه kur rêzawêj rexne heye pir behsa azadiya ramanê dike pir behsa demokrasiyê dike zaten yani eger PKK nebîne kesek lê rexne bike lê rexneyên ciddî ne rexneyên sereser dibe bixwe yani şek û şübhet bibe ku tiştekî nake gerek kêfa rêxistina PKK bê dema ku me re rexne dike a di dwa يعني نها اجتجي دبرسم تجي وكي خدي تجربة ازمونيا تجي هي دنابا سياسة ده ودنابا كاروباري نويسكاندن ومدياجي ده جمر مثالكي تني بينه ميناككي تني بينه كو PKK دامزراندنا خو وحتى روجا ايرو كو امتدنه سوزكي داي في گلي هاني وفي سوزا هاني بيكاني کاتوکی کسکی به عالی اوبجکتیو بیج دیروکا PKK de PKK ve sozê daye û pêk anî soz dayî gelê Kurd wekî slogan wekî duruşum wekî soz wekî çi be tikî cenasê de û bi rastî pêk anîye tune yani ez dîroka PKK dixwînim heta roja îro ji damezrandina wê wekî xwesteka dewleta netew ku bingeha PKK li ser hatî ava kirin Kurdistan bindest e Kurdistan çar parçeye û em ê vê Kurdistana hanê rizgar bikin pêwîstî bi çi heyî bi şerê çekdarî bi şerê gel bi şerê nizanim çi vegere dîroka PKK qûnaq û li duruşmeyên wê binere tê binere hemû sozê ku dayî gel hemû şiar û sloganên û duruşmeyên ku PKK heldaye aynî demê de PKK çûyî vê sloganê hanê vê şiara hanê bin pê kiriye niha şerê dewleta netewî dike şerê bîr û bûçûnê netewî dike ku dibîne tiştekî kevneperest baş e eger tiştekî kevneperest bi demekî hîmê bingehînê rêxistina PKK ku li ser hat ava kirin tiştekî kevneperest 20 sala ji 1978
حیا نوتونها حیا ده حزاری زیدتری 20 سالا PKK برê Kurda davê diruşmaya hanê û çemên xwînê û hatin rijandin ji bo Kurdistana serbixwe û azad ji bo bîr û bûçûnê netewayî. Paşê PKK ev kesên niha piştî salê 10,000 vana mere nikare şehîdên serxwebûn û azadiya wan bihesîb. Vana şehîdên Komara Demokratîk û netewaya demokratîk in. Ma ev ne ciyê rexneyê ye. Yani baş e niha armancê PKK ku niha dixwaze demokratîzekirina civakê û civakekî ekolojîk û wekevî nabera jin û mêr û tiştên bi vî rengî ev armancên partiyekî sivîl e ya partiyekî siyasî ne armancê partiyekî çekdar e. Pîwîstiya van armancê han bi çekê çi heye? Li kîjan deverî di dunyayê de civaka ekolojîk bi çek hatiye yan jî civaka demokratîk yan jî demokratîkbûyîna dewletê û civakê bi çek hatî pêkanîn. Kana ji min li dîrokê ji destpêka dîrokê û heta roja îro vê mînaka hanê tibîne. Gotibê ji wala PKK yan jî derdora PKK bêje em mînaka yekemîn in. Ji ber ku tu mînak tune ne yanî. Ev armancê ku PKK pê bang dike. Pêwîstî bi xwînê ye, pêwîstî bi şer e, pêwîstî bi heqwasa qurbanî heye. Yani ev ne ciyê ev ne mafê gelê Kurd e ku rexne li PKK ya mafê her kesî ne tenê nivîskar û rewşenbîrekî Kurd yan jî rojnamevanî Kurd rexneyê li PKK bike. Ev armancê komeleyekî civaka sivîl in. Yani heta ne tenê armancê partiyekî siyasî in. Baş e em ê qebûl bikin wek armancê partiyekî siyasî. Baş e ev şerê çekdarî, ev silah, ev şerê ku tê darxistin ka pêwîstiya wî bi silah bi çi heye? Yani tune. Ev ne ciyê rexneyê heqwasa qurbanî werin dayîn ji ber armancekî ku hemû Kurd bimutefiqin li serê. Ne ev beş in. Heqwasa xwîn têrijandin ji ber çi? Ji ber kê? Ji min li dîroka PKK vegere her tim PKK hesaba ji xelkê dixwaze, ji endamê xwe dixwaze, ji hev kesê ku ji wan qut bûyî dixwaze û ji gelê Kurd û ji nivîskar re dixwaze. Rojkî ji roja PKK nehatiye hesab nedayî vî gelê hanê. Negotiye em lêborîna xwe ji gel dixwazin, biborin 20 sal ji Emrê Mehmed got qey Kurdistana serbixwe û azad em ê pêk bînin me pêk nanîn. Tê bîra te Ocalan li salê notî not û yekê digot 10,000 sala 10,000 sala Kurdistana serbixwe û azad. Veger rojnama serxwebûnê tê manşêta wê bibîne tê bibîne sozê Ocalan. Baş e ev sozê Ocalan kes qey tunê di nava Kurda de were hesab ji Ocalan bixwaze bêje te sozekî da me û li gorî vî sozê han gelê Kurd teqsîrî nekir. Xwîn da, pere da, can da, rih da, gund hatin wêrankirin de ka dem hatî tu hesab bid vî gelê han. Birêz Ocalan li pêşiya mehkemê di sala not û niha 10,000 lêborîn ji dayîkên leşkerên Tirk dixwaze. Kesek ji Ocalan re nabêje ya tu çima ji dayîkê gerîla jî ji lêborî naxwaze. Ma qey gerîla bê xwedî ne. Ev şehîdê han qey bê kesekî wan tuneyî bi nivîskar û rewşenbîr werin hesab yani ana wextê ku hesab ji Ocalan were xwestin qey dinya qira dibe. Xelk xwedê ji esmana anîn erdê û mûnaqeşa xwedê kirin, mûnaqeşa pêxembera kirin. Ma qey kes tuneyî di nava PKK de li dûrî PKK were mûnaqeşa rewşa birêz Ocalan bike bêje birêz Ocalan yani te divirdi şaş çû, te divirdi ne baş kir, ev şiara we, ev stratêjiya we zarar gihand gelê Kurd. Kes tune vê rexna yani ana ez kufir dikim ma ez li dijî milletê xwe me ez li dijî gelê xwe min dema ku ez rexne li PKK bikim. Ne tenê wilo yani gelek tişt hene herêmên parastina medya wê di ndirê Kurdistana Iraqê de bin. Baş ji bo çi net di ndirê Kurdistana Tirkî de bin. Kurdistana Bakur 4 qat 5 qatê li Kurdistana Iraqê hene xêr e. Yani birêz qere îlan wê derkeve bêje Recep Tayyip Erdogan şerefsiz e nizam bênamûs e eger neyê Kurdistana Iraqê eger neyê êrîş neke. û ja piştî ku tê êrîş dike û şer çê bipevçûn û derdikeve ser televîzyon dibêje ma em gun yani şer li ser me diheyî û êrîş li ser me diheyî ma em ku diherin. Êrê birê me tu dijmin vedixwîne Kurdistana Iraqê. Hêja, komutanê mezin, lehengê mezin, qehremanê mezin tu
تركات بيجوا ورن وقت جا تركتين تشما ولو خربندك تشما يا كسنا ولو رخنافان مثلا هاني تشتين از رخنيل بككي ديك براي هيجا حبوب بلقى جا ادبيات بككي جا برتوكين اوجلان جا ارشيفا بككي جا روجنامه سرخبوني از رخنين بفيرنجي لبككي ديك برا ورن جمر بيجن والله تا انفرماسيون جو جيكي نبأ او لا تفي رخنا اخوا دانيه تنا حتى انا هاجي برسفتنا برسف جينا يعني برسفك يقولوا بمنطق بعاقل تم تاوانباري دجون اردوغاني نزانم بي اخوان المسلمين نزانم براج بي برزانجي بي فدكه بي يعني حزار تهمين بي بنقا بأساس بأخلاق كسك تنور يعني حساب جفير رخصنا هاني باش از نویسکارك بوان رخنه هاني متليا كسكي خوين كريه متليا يك جنویسکار و روشنبیرن دناوا پککی یانجی شروانین پککی کسکی ایشان دی بوان رخنه هاني یا پککی خلد بن اشکنجه ده کجه آدو پر خورتکی کرد جوانکی کرد زندانین پیاده و زندانین خسریا دموکراتیک لروجاوای کردستانی کو وقتی وند بین روجاوا لباکور کردستانی آوا چما دچگه کی جو هي کل روجاوا دولت چبی و نزانن و به حال کرد بن خط کتی چ جهنمج بن دسته پککی صبري اوك ناچ دير سمي ناچ آمده والقام شلوش خروني قرا اعلان هر ور للروجاواي كردستاني يا صالي نوتي حشتي دو اوجلانك ما هبو لنها لبن خطي للروجاواي كردستاني حمول سرسري دي ملتي هم بونو اوجلان باش افنجي رخنه ما قي دنياي خراب ما يكفر ببار رخنا رخصنكي سياسي سلاح بكارتينه مديا بكارتينه حقاسا كنالي وي تلفزيوني هي ارتشك نفيسكارو روشنامافاني وانا يو تحمل وانج رخنا نفيسكاري كيتنا افشي يعني ابكتني تش حالي كاتشمر شروفه بك جمر بيج از بحثا قاتا نفيسكاري وروشبيري كسنا اخف اجينا اخفم يعني اجي دفي خو بقرم اجي رخنا نكم يعني اجات رخنا دك حزار عيب وعار كراسي خوي اير زياي المرود كنياو والله انا حقيقي خديه يعني شاوى رياكسيون شاوى همبرتا هلوس شاوى يعني يه ريخستنت بي يه نام ملت بي يه نويسكار وروشنبيرات بي همبرتا هلوس چيا ريخستن دمديا خود بشيوكي ديركت نابجه لي انفرماسيون جويني واني هندرين تنجبره انا خلاص من گوتارك درخست يا 29 قانون 2020 مالپرا ليكولين اورك يعني همبرتا قالك تاوانبار كرنين حشت دردبرن راست باش خسكات جمر ويلي توي غوتاري جمر لينك هاي بشينه جبوغا از برسف يكو از برسف اوان بدم لا يعني مقصدا من ناوا از وكي حمد راكشانك در چه بكم آوا بكم يعني از بخاطر برادة تشتكي يعني كرد نعم الفيديو تماشا كر فيديو تام تشتكي كرد بيجي همش المجارين گرنگن كمرون السرباف يعني چارنويسا قال كرد راست چارنويسا قال كرد على قدر كرد باكرد بن باشكرد بن روجاوات بن فرق ناك لي كشيك مشكله يعني فيديو انت از نرم كزيده تماشا ناك انجي تماشا دكن خويا ناك يعني تو وانيرينه خو چرنگي بگهنه كردا انجي تو چاوا تسيرك كيكو گنگشيك انجي اخفتنه گوتو بيجي كي ويرندي نا كردا دجي پیش بكره جبوي به هودانه تچنا نا از نه يوتيوبرم از دشنا دماكو از رخنا دكم از جبو ببلغه هناك هولدان يعني مثلا افكسن كوجناوا بككي دركتنه يانجي عمركي دناوا بككي در باسكرن قداندن شروان دبن سيفيل دبن سياست مدار دبن بارلمانتر دبن روجنامه چدبه اصلي جواكي چدبه بلا دناوا ريخسنا بككي خودي جهبو خودي رول بم دمكي ده اگر وانا حمو با اخفن تزانوي چ ور سري بككي قانها
تفگرێکی ول و ڕەخنەی دناوا جڤاکا کورد تزانێ یا مثلا نەها ئەف کەسێک و ئەمێ بێژن نەها دناوا پەکێکێ de 100,000 کەس هەنە ئێمانە 300-400,000 کەس jî de ji pekekê berdane xelk çima naçin wan guhdar nakin kevana çi dibêjin bana çima de ji pekekê berdan ev ne cî yê pirseyê ev kesê hangi biaxivin her kes û defterê xwe veke şahidê bêçiqoyse bi yerên kuştin bû yerên winda kesên winda a berî demekî min behsa bûyera Lezgînê Gedo kir Lezgînê Gedo nivîskar helbestvan rojname muzîsyen çi ji te bêjim spîker û dostê PKK û dilsozê PKK dilsozê PKK wî kuşt û ev 20 sal bûyera wî winda û ji ehlî diçin mala wî nan û ava wî malbata wî dixwin û wek yekî were te bavê te bikuje û were li cem te û ji xwe re heneka te bike wer mala te nan û avê bixwe û li mala te razê ya ma ev di kîjan felsefê de heye di kîjan mantiqê dîrokê de ببوورە نها ji bo sedema ku rûya rastî ez va gotûbêjan ji va pêvîna dar dixim ji hinekî ev ez hez dikim ku mijarên rasterast yê siyasî yê leşkerî yê civakê got Kurda têkildar dikin bixim rojevê da Kurd li ser bav meqseda me ji bo berjewendiyê Kurd bûne ji bo berjewendiyê Kurd heye ez hez dikim ku nêrînê te ji aliyê kesê PKK ve ji bêne axaftinê yani ew bersivat nekarin او كارب الشروبات الانسان اللي نتابعين يعني مقصدا من جخوا ابا مثلا تد بجيت بتشتم فرد تشتغل ادادك تدرد فرد فرد يعني فرد رنجن لي آلية فككي وهذا بيجي ببورا دبين دماغو همي إيريشة تجمل لسرمنا وهركز دخوازيك وخسارة بده كردا رخنا قرتنم في رنجي توش خسارة جيدة آنجی zarar didine berjewendiyê Kurda. Ez ji ser navê raya giştî dibêjim. Yani ez ne ku wekî pirsaxwe dikim, ji bo vê çi dibêje? Baş e niha baş e ez ê qebûl bikim. Wama bi wesîleya bi boneya programa te tu kî dixwaze? Berpirsên PKK ji birêz Ocalan bigire, ez xwe bawerim. û Cemîl Bayik û Duran Kalkan û Mustafa Karasu evane ê qata sereke a PKK qata duwemîn a sêmîn a dehemîn bere yekî wan were û ez û te û ew û em ê van nîqaşê han li pêşiya raya giştî bi şêwekî fire û zelal û serbest biaxivin ez wek bi zimanê erebî dibêjim tehedî ne ev ne cara ewil ez dibêjim bere werin tiştê xwe û mantiqê xwe li hemberî mantiqê min rû bi rû nerîn bi nerîn belge bi belge gotin bi gotin û ê raya giştî bere hukm bike ki hala mantiqê kî rast e kî ez nabêjim ez rast im lê bere ew werin rûberû bêjin ku hoşeng nerast e ev yek a di dua ev çîroka ku niha rewş teng e û niha newextê rexnê ye û rexne zererê digîne berjewendiyê Kurd rexne zererê digîne berjewendiyê Kurd yani civak bi rexneya mezin dibin û geş dibin me jî bi rexne pêş dikeve û dînamîzma civaka û dewleta welata rexne ye yani sed mejiyên rexnegêr Ewropa ji rewşa kambax û kevneperest rêl pêşiya dewletên Ewropa vekirin sed mejî tenê sed kes baş kaşmir ji dîroka PKK ji ewil ji heftê û heşta û heta roja îro kengî ne rojê tengiyayî de bû ne her tim dibêje rojê tengiyayî û êrîş li ser me ne û nizanim çi û ev gerek pêwîstî bi rexne nayê û rexneyên tûj rexneyên li gorî kêfa PKK ez rabin bikim yani bere termometra PKK a rexne em yan jî pîvan yan jî mîzan em deynin wela veya li gorî عیار و بره بێژن عیارا رەخنە جەمان چییە yani pîvana miqyasa rexnê ceman çi ez ê li gorî wan bikim xem nake ez vê jî qebûlim bes bere bêjin baş ez ter mînakekî biçûk bêj dibêje berjewendiyê gelê Kurd ji salê şêstî diyaloga di navbera Mela Mustafa û Barzanî û hikûmeta Bexdadê di salê heftê û yekê de di salê heftê û çarê de problem tim Kerkûk û Sincar û Şingal û ev herêmên hanê bû
حتا نوتو یەکێ تم دیالۆگێ دنابەرە کوردی عێراقی و بەغدایê de ev kêşeya hanê dawiya dawî Kurdên Iraqê maddeya 140 di destûra Iraqê de tekez kirin tespît kirin ku gerek ev herêm vegerin Herêma Kurdistanê ev tijî dizane û raya giştiya Kurd dizane ya niha PKK şer dike dibêje ez şingal nahêlim were yani tevlî Herêma Kurdistana Iraqê bibe nav neqşeya Herêma Kurdistana Iraqê bibe ya wijdanê kî vê tehmûl dike وجدانê kî yani Kurd ha qasa sal şer kirin heta ku di destûr di anayasa de destûra Iraqê de tespît kirin ha PKK dibêne ez ê xweseriya demokratîk li wê derê ava kirin birê me her xweseriya demokratîk te li Amedê danî te Amedê kir xwelî te li nizanim li Nisêbînê danî Nisêbîn ser û bin kir xendek û mendeka te li wir çêkir keseka baş e PKK hesabê xendeka da gelê Kurd Heq wase kesên tên girtin yawma di tarîxa Cumhuriyeta Tirkiyê giş veger di ti carî de heştê parlamenterê te çêbû ya AKP koalîsyon ji PKK dixwest koalîsyon û PKK qebûl nekir li gorî bîr û boçûnên çend kevneperestên çepgirên genî ê Tirk PKK ana wê bibûna dendrê hikûmetê de wê koalîsyon çêbûna wê rewşa gelê Kurd rehet bibûna PKK qebûl nekir AKP çû xwar bi meheber çêkir ja nihal xwe dixin û dibêjin me hikûmeta wê çaxê bibûna hikûmeta PKK AKP û PKK qebûl nekir ka kesek Cemîl Bayek ji 2013 di serokê PKK'yê rojkî ji rojda raporekî dayî gelê Kurd ev çend sal e Cemîl Bayek serokê dîrekt ê PKK'yê rojkî hatî hesab dayî vî gelê hanî wela me di vir di wenda kir me li vir de em şas çûn em ziyanê me zererê me pir bû baş e ez bo çi li rexne li PKK nekim bere PKK were rojekî bêje wela ava ez bûm di rewşekî rehet û baş û de kerem kin werin me rexne bikin tune hertim devê gelê Kurd bi silah bi tehdîd ya ev tevgerekî li ser rexnê ava hatiye ava bibûre bi gelek hejmarekî pir zêde Kurd bi dilê xwe jî gel PKK ne bi zorê hava gotinê gotu dibêje ew jî belkî qebûl nekin an jî di ji wê derkevin ji bo va insana çi Na em hemû kes em bi dilê xwe em ketin nav PKK û em bi dilê xwe jî em ez nava PKK derketim yanî nava PKK di nava civata xwe dibêje me beravî da ev ya dixwest bibe berpirsiyar û keryarîst û nizam çi vir ha derew ez belkî yekemîn kesê ê ku ji Roj TV wekî protest ez ji Roj TV derketim îmêl hîna li cem min û ferda çetî naz dike ez mijdev ji PKK berda wekî protest ez qebûl nakim vê wan ji min xwest demaz hatin Belçîka hevalê weşeng em reca dikin tu nivîskar û tu yê te nekliyî û têkiliyê te hene û nizanim çi û tu tê nazkirin were di Roj TV dibixebite min nedixwest ez li vir bim min nedixwest ez li Belçîka bim yanî min dixwest ez xizmeta Kurd di nava rojnameyên Ereb dest bi çekitî nazkirim ez biçim Londra ez biçim Londonê li wê derê ez bêtir yanî di nava medya Kurd ez çi xizmetê gelê Kurd di naviya medya xelkê dimere dikare xidmeta maf û doza gelê Kurd bikû wê çaxê zapoçî bûm dibin fedya de dibin ew ê dest ketim navê meselê şeş heb me ez di nava medya PKK de me kar kir ya me dît ya ev partî çawa navê Partiya Karkerê Kurdistanê ya ev xwîna karker evet xwe tu were karkerekî rojnamevanekî nivîskarekî tu wî bireş di nava saziyê xwe de ji bo ku tu perê zêde nede tu wî bireş bişexulîne ev çawa Partiya Karkerê Kurdistan ya çawa berjewendiyê karkera dide pêş yani tiştê neqanûnî dendrên saziyên PKK de û bi taybet ê ragihandinê bi deha rojnamevar nivîskar xebatkar wan bi reş PKK yani bibûre PKK bi dilxwaziyê kar dike ne bi ser esasê pera û Na kêşter gotî dilxwazî feqîrê kadrên eskerî û kadrên siyasî dilxwazî ev hemû nivîskar û rewşenbîrên ku di nava PKK de hene meaşê xwe distînin Ehmed Hüseynî meaşê xwe distîne Helîm Yûsuf meaşê xwe distin 15-20 sal Ajder Şêxo Wilo
اف کسی که توان یک و نازک کیوان ولو جبر خو نواف و خلیل و نظام کی جبر خو ولو خو بخشید نوار مدیا پککی د کار دک شکلو تنه اف کسی د نوا کنکی د کار دک هر کس را معاشی وی هي کیم بجی هي کسی کی ولو بلاش خو بخشی به پرد نوا مدیا پککی د جبر جید و آنا جید کسی کی ولو د آزادی ولات د ازگر پولیتیکا د ازگر گندم د کسک تنه يعني اوی کولو خو بخش و نزانم چه و ام نا هر کس و معاشه کیوی هی و بپرد شغلن اوی کو پارسنا پککی و رکلاما پککی دیگه بپره از چند محکی دناوا پککی دبوم 400 اورو بو 600 اورو بو يعني مپردستن از و چاغي پنابر بوم لوی دري لبلجيكا وقتی وانج مخواست ورد مديامد بشغل وكي اديتور وكي روجنامه فان وكي نظام چه ورتيت بشغل نبا نتشيك بو نبلاش بو ونتنولو يعني كسن هن دنافا في مدياهان د 1500 1600 اورو دسينن حيا حتى د 1000 اورو دسينن دراسته يعني نها PKK پترولا هریما روجاوای کردستانی اف 7 سال گاز و پترول تزاند روجه د چو قیسه بوچه PKK روزانه چو قیسه د کوي بوچه PKK جو روجاوای کردستانی تنی کسک تذکر حساب جو PKK بخوازه یک جوان روزنامه‌وان کرد ادنا PKK د کار بهشه دویره بهشه کا پترول بکود چه یا آوایی کیل روجاوای شارع کولانکی نو جبلی ای روزنامه جبلی ای رژیم بعث آوانک فرب کدت چه اف خیر و بیرا روجاوای کردستان دو کفکی داره دو به سلاح و دیسا خلق روجاوای کردستان خلق باکوری کردستان پیتی کشتن یا ما قی کستنه یعنی حیا کنگی ولو اف بیدنگی هانی یا اف کسی کولو بیدنگ چوا ولو رحت رات زین چوا تحرحت خوارن دخون چوا ولو مشتر میناکا لازگینه گدو آنیا به ویدیو کینو چکریه لسر میناکا یکیدن لقمان یوسف حسین عبدو اف 20 سال خباتکار ولاد باريس انا ون بحثا بيرين جيتا ميدكن وبيرين قاتلين وان فاعلي وان ديار اي باكوري كردستاني يو باش بحث بكن بحثا جيتا مي بكن بس بحثا بيري بكي جي بكن بريس اوجلان د تموزا د 1008 بحثا 15000 کس دناوا پککی د هاتن کشتن یا قی افانا به خودینه قی کسکتنی ورج اوجلان یاش پککی بخواز افانا چوا هاتن کشتن اوجلان د خستیه سلیم چروکیا و سعید چروکیا و نظام شمدین ساکک ارباوی من سروکی بر سروکی گله کرد ماتنه سروکی وی ریخت نهانی بو ماتنه سروکی چوا برپرسیاریات اخلاقی و سیاسی تنه لیبورین ده بخواز جوان قربانی هانی تنه کسک رخنه بکل اوجلان تنه کسک رخنه یا تو بخاطر که مانه تشی نزدیکی و مسئله هانیه جمیل بایک مانه امر و فرمان کشتنا بریندار پککی ده 10000 دواده و اف اوجلان دی بشه بزمان اوجلان جی کریس کوچيرا روزنامه‌وان فرنسي لروما د سالانوتونه د مجله الوسط د هف پیویند جمیل عبد الله اوجلان سروکی پککی دی بشه جمیل بایک امر و فرمان کشتنا بریندار ما ای پککی دایه و کمکشی چه بو یک دو دوشوی کمکشی هانی فلتی ده لپیشیا گل لپیشیا دیروکی لپیشیا پاشاروجی جمیل بای گوتی از لیبرینا خود خوازم به بریار هانی ده اشاش بو پککی ده دنیا ده دیتی کسک وره بریندار خود بکشی یا اف توان شر ده قانونان اف نتوی تو بریندار دشمن بکشه ها ده ایسیر دشمن بریندار دشمن بکشه توان شر جبو خودی مرور بریندار خود بکشه کالا ورش مربش اف خباتکاری سیویل دناوا پککی د سالا نوتو نهاده لقمان یوسف حسین عبدو دبراهیمی شهید لسروا برندارا قبوله لسروا برندارا نها تماشاوان الوی سروا د چکی ناکوکی چیرمن yani ابتدای دای خود چرنگی کاری اسپارت که تشتکی و هاچا چیرمن سروکی کی پککی برندار خود بوده چرنگی بوشتن yani چا چیرمن اف بویر دناوا پککی ده اندام پککی ناسکریه کسی اندام کار عسکری کربه پچکی ولو کفناره نوا پککی همو و مسئله هانی زانن نزبو تماشاوان هم بیشم yani بريس عبد الله اوجلان سروکی پککی
لروما بنویسکاری و پسپوری دوزا کرد کریس کوچیرا هفپیوین کی کرد اف هفپیوین بزمان عربی اف ناز دبیجم اف بريس عبد الله اوجلان سروكي ريخسنا بككي سروكي قلي كرد سروكي نتوي سروكي نووي حموتشت او دبيجه بكير دبيجه ببلغيه ذا تشت ببلغين اف بكريس كوتشيرا بسفور وروجنامافاني فرنسي بسفوري برسا كرد كريس كوتشيرا دجار سه جارا به اوجلان را هفپیوین چکریه هفپیوینا داوی بری اوجلان بگرتن به رواندن به محکه در روشنامه کووارا الوسط کل لندن دردکت کریس کوچیرا پرسا اوجلان دکه پرسا جمیل بایک دکه دبیجی کسی دوامین کیه يعني وات نهال الروماية بلكي تواري قرتن بلكي يعني اوجلان دزاني كو روشاوي كريتيك يعني لي الترناتيف يعني يقولك شخور حسابت كو الترناتيف كي ورجهيوي جميل بايك يعني اوجلان دي سر جميل بايك اجاد اخذه جد بيجه دبي افكسيهان دجارة بحثا شاشتي وكيمانية جميل بايك دكه بريس اوجلان بريس عبد الله اوجلان بحثا جميل بايك دكه دبيجه كير ناي بفي سروكي بككي بكير ناي بفي كسي دوامين دنافا بككي دي كسي دوامين تنا چما تنا يابو دبيجه جميل بايك دجارة دفج ريخسنا بككي داي بيكو الريخسني وگره بيكو يعني دفج كار برداي بسري خوا دو دبيجه جميل بايك فرمانا كشتنا بريندار ماء بككي داي اف اوجلان دبيجه لسر جميل بايك يعني كيمانيه جميل بايك دبيجه جوي روجنامافاني اي فرنسي كريس كوتشيرا ببلغه بانفورماسيون ناس دبيجم اوجلان بريز عبد الله اوجلان دبيجه نمو غوتيه اوي غوتيه اف يك دبيجه بريار داي كشتنا بريندارين ما و اف بوير تثبيت كري يك دو جنافا في كومكجيا هاني فلتين و بحث جي كرن اف اندامين بككي بون بريندار بون حجتا جميل بايك چبو و چاغي اف برينداري ما قتي كفين دستين دجمن احتمال هاي ببن خاين ببن اعتراف چي دكيجا شريده نابد كيجا شريده وربط كيجا سالا نوت دبي سالا نوتو دواده بلكي دي شري نوتو دواده بلكي نت شري نوتو دواده ليد سالا نوتو دوا د سالا نوتو دوا اوجلان بالسال دبيجه دبي اف بريارا جميل بايك بو وما بريار محكوم كر ريتوي محكوم كر تشكر تبريار بجميل بايك فانا سروكي بي توي محكمه كر تبريار محكوم كر دبي بريار محكوم كر ما قبول كر نتناولو تزان بريس اوجلان چ دبيجه دوي هفپيوينا هاني ده تشتك جي خرابتر دبيجه او برا رايا قشي ناز بكن وفقرن وي انفرماسيون هاني جي اوجلان چ دبيجه جميل باي كنا كس هنا قومطان كشتنه تواني شر كرنه جنايت شر كرنه افجارا يكمين اوجلان اعتراف دكه كو دوي سالي ده دو نوت ونهاده كو دنافا بككي دي جنايتين شر جرائم شر تاوان شر دنافا بككي هاتن كرن دبي جميل باي كوان كشتي بس ما قبول نكر ام دكارن وان جنوب پرورده بكن يعني اوجلان قبول دكه كسين تاوان كارين شر دنافا بارتياوي ده هبن و يجبو چه تيوان بكوجه بإذن ما ام دكارن وان جنوب ده پرورده بكن وان جنوب ده نو بكن وخمناك يعني نمشكلة تبروبلم تنية تكيشتنا برا بمانا يعني رخنا لجميل بايك دكه كنت چما كسا چما قمطانا كشت بحجتا توان شر خمناك يعني اف رخنين عبد الله اوجلان جميل بايك دناما شر دلغوري شر زاغون شر ياساين شر ام بيج هر تش لغوري حقوقات جهان نامش بينهم
يعني كشتن تشتكي نورمال عن لا نورمال البوري بطيبت ناو حركتك وقت يا فكك يعني هيك دربي خطا فكك بي للسريع تشي ام بيجن دربي خطا فكك دربي ارمانجي فكك يعني كشتنا هنا تشتكي عصريا نورمال عن لا نورمال اجبركم برانيا راي يشتكي بهاج نورمال يعني بيت تشتكي وصايش قومنا اگر يك تشي فكك دركبه تكاري وري كشتنا اري نها تشتن ولو دقومن نافا شراد دقومن لي سازي ريخستن وكي شاليه اخلاقي شاليه سياسي مانا بحثا اخلاق دكن بحثا ازادي دكن بحثا مروفاتي دكن بحثا رحي هافالتيه دكن يعني ازي تشوا يعني تلقوري مانا اف دستورا انساني كو بكي پر بحثاوي دكن دفج بكي لسر زاغوني نافنتوي امزنه كريه قمناك امزا نكري انا هناك برنسيب اخلاقي هنا دندري ريخسنيد نابه يعني افقر داخويانيه نافي بيتشي اوسمان اوجلان براي عبد الله اوجلان چت بيجي دربارين بويرين طاري وندا دندري بكيكي دبي سري سدي ده هاي اوجلان جي هبو هاي عبد الله اوجلان جي هبو سري سدي نوت هاي بيجيت نبو اوجلان دبيجي 15000 کەس حیا 10008 ها ji damezrandina PKK حیا 10008 15000 کەس yani bi qasî sê Helepçe di hundirê PKK de çêbûye demîrekî wijdanekî tehmûl dike baş 15000 kes serê sedî deh para Ocalan e hayê Ocalan jî hebû hayê Abdullah Ocalan jî hebû ev kî dibêje ev Ferhat dibêje Osman Ocalan dibêje û serê sedî not hayê Ocalan jê tunebû باش سری سدی 10 بجی سری سدی 5 به سری سدی 1 به ji 15000 سری سدی 1 ببره 1 yani 105 kes bi biryara Ocalan hatin kuştin ma ev çi ye ma ev ne mesuliyete dev ji her tiştî hemû ber mesuliyeta direkt û a nedirekt a objektif a subjektif her du jî derbarê 15000 kes bin 105 kes bin mesuliyeta Ocalan heye mesuliyeta rêxistinê heye ريخسن حساب خست ريخس اوجلان حتى نها بحساب يرى محسوم قرقماز كود النافا كمينة كيد نافا بدجمن ربفچون چه بيه و 27 آداري 28 آداري عقيد جيانا خوشدز دا لي دنافا PKK دو دنافا ارشيفا PKK د حمو كز دزانن قلق كز دزانن برز نبيجم حمو قلق كز دزانن كو في شك جي داويد لهاتي لما لمعصوم قرقماز هاتي كتين وحتى انه هاد دوسياي ذكري كي معصوم قرقماز كشت كس نزانه بفيشكا تركا ناتي كشتن واف اوجلان دبيجت كتابي خدت برتوكي خده لي برسين اوجلان چت بيجت بيجي بيشتي 20 سال كو كثيره يلدرما كي خاين اعلان كر و بيلوت ونزانم د پرتوکاویا داوی شهرستانیا دموکراتیک دبه خمنا کدی سافگرن لی پرسیم بکن بلکی کثیره یلدرم نه خاینه اری باوی مسروکه گلی کت اف 30 سال تجبرت بيجي خاينه نو هات بيراتا تجبرت كثيره يلدرم بكن خاين بيلوت بلكي نه خاين ب اف 30 سال دناواد PKK da matını perwerde kirin ku ev her du خاينن و تجي فانت شتات زانه والله انداما ميته ومالباتا ويميت بو باش نها كاتش خبرس بك كي دبن باراسنا ميته دينها كي سلاح عثماني اي دولتا ترك وسلاح دريا قراه هوا قوة لاري ودنس قوة لاري باراسنا كي دكنيابو كالاش مربيش از اشتر ميناكا كي بيش ده حزارو ششاد نوچه كي ولو بچوك در باس بو ده مديا ترك ده كسا قوه نداي فروككي هليكوبتركي مدني لكسكي وندادقر يعني زيكي امرالي بو ده جيده ده فروكين شر اي جنگي اف 16 اف 16 چون پیشاو في فروكا مدني او بخستانه جبر كوني زيكي امرالي بون روشنامه حريتي كرنوچه داخست کو چكي سلاحي ما فروكي ما باراسنا سروكي ريخسنا تروريدك كسك بحثناك نها 20 سال 21 سال دي امرالي دي الفوتو او بريس او جلان بنر ما شاء الله يعني خدي صحته وعافيته بديه نوكي دما شاميه
دبن تجریدا سەرسەرۆکاتی و نظام بچێ باشە برێز ئۆجەڵان ئەف 20 ساڵ di zindanê de 24 saet gireva birçîbûnê ketî bir gireva birçîbûnê serokê çêna bi têkev gireva birçîbûnê ya were du roj sê roja têkev gireva birçîbûnê ev ne ciyê rexneyê ne ev ne ciyê pirsê ne derbarê Birêz Ocalan derbarê Cemîl Bayik derbarekî derbarê Duran Kalkan ka bere ji mir tikî dixwaze kî bere yekî berpirsekî paye bilind ne paye bilind rewşenbîrekî PKKwer ji mir behsa Duran Kalkan bike çend heb malbata Duran Kalkan di nava PKK de hene Duran Kalkan ev 30 salî hînî xwehînî zimanê Kurdî nekiriye باشه yani ev Duran Kalkan kî çi ye ji kur e çi eslî ye çi qeyset nava şera dimaye bere bêjin heqwasa tim Duran Kalkan û Cemîl Bayik di cebheya dawî de ne ana qere îlan şer kirî erê me fêm kir navî wî çi ye Nîzamedîn Taş şer kirî erê ev giregirên PKK vê ku di nav PKK ew kuş PKK qut kiriye başe çend cara Duran Kalkan birîndar bûye tiştê ez naz dikim Cemîl Bayik pişta wî dîsk pêr çê bibû ez nizanim eger çend car birîndar bû bêjin wala di vê filan êrişê de serokê êrişê qumitanê êrişê Cemîl Bayik bû û birîndar bû tu ne başe ev ne ciyê pirsê ye şart evna ne şart ez bim yani yekî rêvebir bê ne şart evna ne pîvan ne çima pîvan e çima ne pîvan e çima were qere îlan di nava şer de em vê pirsê bikin wê bêjin rêvebirek yani serokek em bixwe naxwazin ku herî pêş here şer heta em hebin em nahêlî serokê me şer bike em ê şer çima Maxsûd Xurxemaz di nava şer de bû ez ber باشه چما محمد قرسنگر ده هینا جوان بو محمد قرسنگر PKK بری که فیشکا خو له دولت اترخه بری خدا کرده محمد قرسنگر بری دامزراندنا PKK له سیلوان و حواره که سیلوان و حلوان و سیواره که شرلين بري بوجاقه وسليمان عشيره سليمانه لدارخس وشاغي و دامزرينري PKK بو وسروكي باسكي عسكري و يعني دوي قناغه هانه د كارير لشكري كر محسكم قرقماز ولو دناوا جبهه دبو دناوا شر دبو و ايريشا بازي طباخي يك جكسم د ايريشا بازي طباخي دبو يعني باش يعني ما فهم كريا بو جمعه لعباس عباس چما ولو قومتانتيا جبهه پیشی ده نکرما ده انا اختيار بيه تمني بي مزن بيه اري ما فهم كر لي بري يعني ما نجي برسي يعني اوجلان ما فهم كر سر چاوا اوجلان د جيانا خود في شكك نتقاندي اوجلان بنر اوجلان د رخنل جميل بايك دكه د بيجي د جارا جميل بايك دف رخصني برداي بكل كوميتا نافندي وغيره بكل سروكاتيا PKK وغيره دجارا دفج کار بردایی اوجلان د هفته و نهاده جباکور کردستانی هاتی سوری های کسی جتنه نه کمیتا نافندی یا ما نفس سازی ما نف رخصن ما نوالی تهنه برش خیری درمش رو بیجه برش کمار پیر رو بیجه برش جمعه رو بیجه عباس رو بیجه ما نه کمیتا نافندی بو مظلوم دوغان بو یرا مظلوم دوغان گرتنا مظلوم دوغان حتی نهاتا کولای تزانه چها مظلوم دوغان هاتی گرتن عباس و مظلوم دوغان د اوتومبیل بون اوتومبیلا عولی عباس بو گره کرش بو کری او بکه عباس بلگین سرخبون و بلگین جوینا اورفای ده هندره اوتومبیلا مظلوم دوغان ده حشته بو و ته اشارت ندا درباز بو او ترافیک درباز بو و مظلوم دوغان هات گرتن بيكو جوان ربيجن ولا فاهم بلغين رخصني دندري اوتوموبيل او ده فشارتيه خواستن مظلوم دوغان زندان آمد براوینن کی برپرسي رواندنا مظلوم دوغان بو عباس بو و او بوير تيكچو او بلان تيكچو PKK حساب عباس خواست سردتشتا لسر گرتنا مظلوم دوغان و لسر تيكچونا بلانا رفا مظلوم دوغان PKK حساب عباس خواست دبره ورنج ارشيفا PKK جمر بجن اري راست PKK حساب عباس خواست يا PKK يعني نه حساب جمعه خوستي نش عباس خوستي نش اوجلان خوستي مش كسي خوستيه PKK ولو انسانا
يعني هما حسابش خلكيت بجن ورن ما عفو كر يعني اف کسی کش نامه پککی رفیان یا پککی دور کتنه ولا ما عفو درکستی کرو کی عفو بک گرک تو عفو بخوازه توش گلی کرد عفو بخوازه توش وان کسی کو توان خاپاندی بشتلوغانا و بدرشمه کردستانا سر بخو آزاد و آزادی و نظام چه دبره شتر بگوتانا ام کومارا دموکراتیک دخوازن و ام نتویا دموکراتیک و خسریا دموکراتیک دمدید تولی پککی ببونا تو سدی و بحزاره کەسێک تەڤلی نەدبوو باشە ئەف 40 ساڵە عەمرێ vê tevgera qey heqê vî miletê hantine yek were rexne bike bi hûrbînî bi vîna fire bi belge rexne li vê rêxistnehanê bike ya bi wela êrîş li ser serê me heye êrî kengî êrîş li ser serê te nebû kalaş birbêj ji mir zemanekî tehdîd bik bêj wela ji filan me heye heya filan me heye heqê te heyî mavê te heyî rexne bike xem nake em ê devê xwe bigirin wê şaxê tenê me rexne bikin lê dibe win jî بميراني برسب بمنطق وبعاقل وببلقى برسب بدن نبت هوانا نبي برشكرنا انسانا از يعني طواني شاور همبر اشتباه قلت عجوان نرين انت وقت درد بري بيقو من تشتت بيجي پر قشتينه يعني اما نوكي كشيكي يعني هوشن قوس اما تشتت بيجي قشتينه شوا هم بوير قشتينه هم روشا قشتيا پککی برانبری اینا چه تمام باری همبرتا تینه کرنی آنجی تهدید تشتی وسا همبرتا هاتنه کرنی حتی اری تهدید هاتنه تهدیدین بکشتنی هاتنه نه يعني سرناوی شخصا سرناوی سازیه مثال نمونه مبری چند ساله دوسیا وندایی اندناوا پککی دلوان اف کسین گناوا پککی ده چارنو ساوان ندیار پککی وان کشتیه لنابیجه دوسیا وندا قسکا چیروکێکی وەکی دایکێ شەمیێ لە باکوورێ کوردستانی لە هەمبەری دەوڵەتا تورک چێبووبوونا لە هەمبەری پێکەکەشی چێبوونا تێبریتانە بێ ئەف دایکێن کو زارۆکێ وان وەندا دناوا پێکەکێ دە هژمارە وان چوقەی سەنە مێ دۆسیا وەنداییەن دناوا پێکەکێ دە لەباند و بەحسا هەنێک میناکا کرد خۆ جوان ئاگادارم پێکەکە وان کوشتیە دەزانە چی کردن چوون سەر ماڵباتێن وان داخویانیەکی تهدید بن بە کوشتنێ ئەوونێ دناوا خوینا زارۆکێ مە دە نزانم چ ئەمێ وە بف تهدیدا کوشتنێ ینی بە داخویانی ببەلگە پێکەکە تیرەک ئانا پێکەکە وەرە قەرارێ کوشتناتە بستین یا ئامە یا ئاکی بە بستینە ناوت ناچێت مەدیادە نابێژە لێ ئەنفەرماسیۆن ژمر تێن ئەز ڕەوشا پێکەکێ مەدیا کێم زێدە چۆپینم درەیا کەسا دەبێ درەیا ئەنداما دەبێ تهدیدên کوشتنê ji mir hatin reşkirin me berawî daye xayîne mana tu ji mir behsa alê kolîn kir xwestka tu ji mir bişîne ez ê lê vegerim lînka wî kala bê çi dibêjin yanî mît endamê mîtê kiro mîtê çi herê çi ji bo Xwedê Erdogan cî pera distîne perê çi ya ev kursiyê ku li ser rûniştim ez xwe ama piçek bilivînim ew ê zîqzîqa kursî werte yanî ne ez neyekî wilo jiyanekî super û loks û nizanim شمشتي ولو اف درو ببختيه هان كلام بكن ورن مال عم ببينن بأز شواد جيم يعني حوالي ببرزان حوالي قدپي حوالي برزاني شرفك جمر از 20 ساله از ابوچي بوم رومتك جمر شرفك مزاف از بم حوالي برزاني كسك نكر ور حساب جمر بخازه بس تشتكي ولو تنه قال كي مبرزاني بو باوي مبرزاني بو اجي برزاني بو رومتك شرفك جمر يعني برزاني نتشتكي عيبه لێ مخابن ئینگی ئاپۆچی هنگی ولۆ ئینسانە ئەرزان دەبینن ینی ئەسفێ ناکەم ڕەشکردنێکی بڤیرەنگی مە بەڕاوی دایە نەها تشتên ئەخلاقی نikarin ser bibêjin çîrok mîrokê keçika û filan bêvan tiştên sîlah ji xwe zaten me şerê çekdarî nekiriye ev jî nikarin bêjin tiştê pere dema rewşa me krîzê debû li Sûrî ji ber serê PKK ku ji ber me parastina PKK dikir istixbaratê Sûrî li me digeriyan PKK hinek pere civandin alîkariya me kirin ji bo ku ez derkevim Ewropa ez hevalê wan bûm yanî dibe yanî mecbûrê ku xwedî li me derkevin pêşî zîgîhaştin vê derê û me polîtîkaya PKK dît û rewşa PKK û têkilî bi rejîma Sûrî re ya heta roja îro Hafız Esed yani dîktatorekî kujerekî xwînmiş wekî tune di dinyayê de ya dostê gelê Kurd dibînin
اف ريخسنا بككي حافظه سد دوستي قال لي كرت بينياو يعني تيكلي جبر تيكلي نو اي بككي ورجيما بشار اسد بشتي 10,011 محل وسستان بقو ايتي بس يعني حياه في درجه وبس ما قيميراتي ام يعني بري ما قرطانت دما اوجلان لشامي بو مگو خمناك كردش بو كردستان سر بخو آزاد و شورش و نزانم شو اف چیروک میروکی هاني خمناك تيكلين تكتيكي يو دركت ام يعني ام هاتن خاباندن تيكلين تكتيكي بون تيكلين استراتيجي دجاور صافي بك يعني رش كرن تشتين برا يعني جواندن جبو كسبين دركم اوروبا ملوان فقراند وزيدا مالكي ما شامي هبوشتر منك بحثا تفاصيل هذيك مالا شامي فرود مقال كولوب تركيز نفساندن كر ببرانيزي نهده 1000 يوان ملوان كر يو انا او دين داري منن دين داري مني معنوي دين داري قالي كردن دين داري حقص قرباني وان دايانا نكو از دين داري وامن دين داري وامي چمش بو خده يعني كاچكن از 20 سالا مر باراستنا وان دو چاپمنیا کرد چاپمنیا عرب چاپمنیا ترک وگر روجنما رادیکال از 10,000 از لاسطنبولي بو بخيرا في روجي از چش ترسم از چوم روجنامه رادیکال جبو کو اجوان ر سپاسی بكمون مقاله من ترجمه دكن دش خبر sayfası moderatörü ve yani editörü ve و sayfar yorum her دوجی ji او چی جرد بجن نزانم هولدینگ آیدن دوغان بری رادیکال آیدن دوغان بو هاتن پیشوازی من جوان رای کوشنگوس یک اختیار و عمر مزن نزانی بون یکی جوانه جمع مقاله خوستن از اشترنها مقالهش arşife derxinim az fotoyu rete bidimniye Kürt bir eser arkeolojik değildir مب عربي نفسان ها ترجمه كريم زمان تركي او مقاله در روزنامه راديكال بو مانشيت شو امرالي اوجلان بس نوي مقاله هاني دا افي كل دلي كولين ده نها ايريش دكو نويس نفسان دي سروكي وي نتوي بس نويسه هوشنگ اوسه اي كود راديكال ده دردكت اوزل مقاله تايبت راديكال جمخوس ما سرت الشتري اردوغان كروي چاغي وي چاغي تدي كرد açılım هبو نظام ديمقراطيك açılım هبو مرخنا لاردوغان كر واز لتركي واز فنابر وروش شامد التحليكي ده لدولتها تركي ده ترك قبول ندكرن از ما في فنابريه بدن ما يعني نتوين يكبوي قبول كربون ترك قبول ندكر مدعوه لسر حمو ببلغه مدعوه لسر وزارتها كاري هندر دولتها تركيا شاغي بشير اطلاي بو مدعوه راكر لبيشيا محكمه افدا تاين حمو ببلغن الجمع ابوكاتي اوجلان تكيت خوازه عمر قنيش عرفان دوندار ابراهيم بيلمس وان مدكرن لبيرو اوجلان الي كاريج متخوستن او ابوقات خودي بيرو الي كاريج متخوستن از كسي پنابر روج نویسکاری روزنامه وان چت خواستن دواره ترجمه ده نظام امی کوواره کی درخیلن نظام امی چی درخیلن هنک آلیکاریا ما بک بتیکلی خو بگو سر چابا عرفان دون دروی مقاله کرد بیر اثر ارکولوژیک değildir bir امرالی اوجلان پس نوی مقاله هانی دان اوا مقاله الجمنه و دو نوتا görüşme اوجلان جیده انا اوجلان پیش يعني وی چاغي پس نه هوشنگ اوسیده دا سروكي نتوي سروكي نظام چه نهاجي PKK دبج والله هوشنگ يكي خرابه واجانه وشر تايبد وخفروتي وجوان شير يو كي خفروتي يعني كي مچي سلاح جا امريكا استنديه مچي استراتيجيه خوش دولتها ترك سروبن كر مگوت كردستان سربخو آزاد اشتكي كريت وبيس معافتي جوبي ما خيانتي بأقوى صح 1000 شهيد سرخبون و آزادی کریه دبر برادرین هان وگر آنا تو وگر روزنامه سرخبون ل ويبسايت تاوي مال براوي لوگو اوي ج سرخبون و آزادی برومتر تشتكنينه اريبا و متنهاد تشر سرخبون و آزادی لوگو روزنامه خو بگوهر بيج ج سرخبون ج كومارا ديمقراطيك برومتر تشتكنينه
جو خوسریا دموکراتیک برومتر نینه اف 20 ساله تا تولد بيجي تنا كردستان سربخو آزاد پیک آنی تنا کومرا دموکراتیک پیک آنی تنا خوسریا دموکراتیک پیک آنی تشتێک تە پێکانی تە قبرستان و گۆرستانی کوردستانیش باجارا مەستر کرد ئاڤ هەر ڤەگەر ڕۆژاڤای کوردستانی هەر ڕۆژاڤای کوردستانی Ez dixwazim ku تشتێن bibûre li ser rojava jî ez dixwazim we çend agahiya bidê yanî bi rastî hergala rojava şerê beramberî Daişê hatî kirinê an jî ew hêsa gelê Kurd ew hestê xweparestinê navbera vê û siyasetê di wê girêdanê çawa çêdike yanî nihat te PYD jî reh nekir û rewşa wê derê jî te piçekî derbirî ber mijar gelekî dirêj em nikare ser hemî tiştî biaxivin bêguman di aliyê wê netewî kurdewarî û aliyê wê siyasî çawa dikare weznekî navberê de çê نها د لهمبري داعش اگر کواليسيونا نافنتوي مداخله نكرانا اگر كردستان عراقي ومسعود برزاني بالتايبت مداخله نكرانا نها داعش حموتش تخستبو بالنستيقوا برخودان هبو برخودان هبو لي آليكاريا نافنتوي و آليكاريا كرديتي هبو ev lê PKK niha hemû tişt dikin milkê xwe ne rola Kurda dibîne ne berxwedan ji xwe zaten divê Kurd mirî bûn mû Kurda ji gorê derxist mû Kurda zincî kir ya Kurd çawa mirî bûn Kurd çawa mirî bûn yanî ji bo Xwedê kîjan mentiq kîjan mejî wilo tehmûl kîjan wijdanê rewşenbîrî exlaqê rewşenbîrî qebûl dike ku miletekî mirî bû vî miletê han mivejand ne rast e yanî hestê netewayî hestê berxwedanê biryana berxwedanê berî PKK jî hebû piştî PKK jî wê hebe di nava PKK de hene dîmen û destanên berxwedanê ê bi rûmet ku Kurd hemû Kurd xwe pê bibînin hene şek û şibhet li ser vê mesela hanê tune lê mere nikare gelê Kurd û hemû ev bîr û boçûnên netewayî û hestên berxwedanê bike ser encama xebata PKK tiştek hûlo tune yanî ne rast e Kurd ev ji Şêx Saîd û heta roja îro û heta 100 salekî din jî Kurd xebat û tevgera wan û lûv û tevgera wan ji bo azadî hebû îja wê herin berxwedana Kobanê bikin tenê milkê xwe û istismar bikin li hemberî Kurda hûn li kur bûn me li ber xwe da êrê kur ma tu rê ji Kurda re tevayî vekir pêş 5-6 hezar keç û xortên Kurda pêşmergên Rojavayê Kurdistanê ê nelbin banê we bi qerara we îdara we hûn nahêlin derbas bibin hûn dibêjin werin ya têkevin bin baskê me ya ciyê we tune ye û ja pişt re dibêjin ka hûn li kur bûn dema me xwîn rijand hûn li kî derê bûn rêvebirê Rojava bixwe ne xelkê Rojava ne ew bixwe ne xelkê wê na tiştekî wilo tune rêvebirê PYD rêvebirê YPG tîne na rêvebirê wê hinek tiştek dîkor hene na wekî mesela Bakurê Kurdistanê lê piçekî Bakurê Kurdistanê bi inisiyatîv e yanî tu jî dizanî yanî HDP dîkor e wê kadrokî rêxistinê emr û fem telîmatê rê îdarekirin û rêvebirina HDP kadroyê rêxistinê bide yani dewleta Tirk dibê ya ev ne sir e dewleta Tirk were bêje wela vana baskê siyasî yê PKK ne rast e PKK mesela hanê rêve dibe lê ji rewşa PYD kambaxtir e rewşa PYD hîna xweziya emnî vê HDP bana piçek wilo inisiyatîv de ji HDP re heye ku piçek biaxivin Osman Baydemir tiştek biaxivin erê carna tên gemkirin gelek caran yanî li cem me newlo ye li cem me temamen kadroyên Bakur damarê jiyanê ê rêxistina PKK bin xet e Rojavayê Kurdistanê ji aliyê xwîn ji aliyê şervan ji aliyê lewma PKK hazir e ne tenê Kurdistana Bakur heta Kurdistana Iraqê jî bike qurban lê ne hazir e dev ji Rojavayê Kurdistanê berde niha petrol jî retê gaz jî retê
روشتنا بمليون دولار دكوه بودجهیا PKK ji Rojavayê Kurdistanê. Kesên ku rêve dibin veger rojnama serxwebûn tê bibîne. Ne Aldar Xelîl rebenê Xwedê li ber çi ye? We bawer kirî Salih Mizlim û Aldar Xelîl nizanim çi. Heta Bahos Erdal, heta Nurdîn Sûfî ne li ber tiştekî ne vana. Ne li ber tiştekî ne. Ê kesên kadroyên Kurdên Bakur hemû tişt di destê wan de ye. Ez ji termînak bînim. Dema Öcalan hat girtin di notû nehadê, tu jî dizanî Konseya Serokatiya PKK hat çêkirin ji 7 kesa. Cemîl Bayik bû, Osman Öcalan bû, Ali Haydar Qaytan bû, kî jî bû, Nizamettin Taş bû, Mustafa Qereso bû, Duran Kalkan bû û ê heftan ez nizanim kî bûn. Heft mêr jin jî navan de tune bûn. Veger erşîfa PKK li serxwebûn dû daxuyaniyê Konseya Serokatiyê bibîn. 7 kes bûn. Hemû mêr bûn, hemû ji Bakurê Kurdistanê bûn. Hema Sûret Memelesî jî, Şiklî jî neyekî ji Rojava hebû, neyekî ji Rojhilat hebû, neyekî ji Başûr hebû. Hemû Bakur bûn û hemû mêr. Piştre ku hat rexnekirin, îja Şiklî Bahos Erdal anîn kirin serokê baskê leşkerî HPG. Lê esas dosyeya eskerî di destê Ebas de ye. Ji kuştina Mihemed Qeres Sungir di heştê û sisiya de yekê gulana heştê û sisiya û heta roja îro biryara eskerî û dosya eskerî di destê Ebas de ye. Carna Ebas kirin berpirsê ragihandinê, carna Qereso wilo lê biryara eskerî di destê Ebas. Ebas serokê veşartî ê fiiliyê PKK ye. Ebas nikar bibe serokê PKK. Ji ber tedî eslî wî Tirk e. Ev hesasiyet ye. Lê fiilî heya dereceyekî mezin mere karibêje yek ji serokên veşartî ê PKK Ebas e. Cum'a jî ana tê Öcalan, Cum'a û Ebas bîne ber hevdû, ew ê Öcalan Ebas tercih bike, ne wê Cum'a tercih bike. Ev tiştên hindirînin di nava Öcalan, Abdullah Öcalan heta di bûyera gengeşeyê di nava PKK de çêbû ji zindanê û ev tişt bi belgenî yanî tu kî tercih dike got ez hevalê Cemal Murat Qaraîlan tercih dikim. Biner Cemîl Bayik tercih nekir. 2 sala jêr dewra xwe jî xelas kir û jêr dirê jî kirin salek salût ji tercîha Abdullah Öcalan di hindirê zindanê de Murat Qaraîlan bû, ne Cemîl Bayik bû. Ji ber gelek sedemên me re dikare mijarekî din li ser biaxive. Qezda min ji meselê kesê ku niha li hindirê Rojavayê Kurdistanê mesele bi rêve dibin, ji paş perdê hemû kadroyên Kurdên Bakurin û Kurdên Sûriyê şiklî ne, tenê dekorin, tenê vetrîne ne. Ne zêde. Kekî hoşeng wer 4 deqîqî wextê me heye em hez dikim li ser ew hinekî rawastin. Yani karê te ez bala min dikişîne giranî dide ser erebî. Ji bo çi? Yani çima tu Kurdî nanivîsê bêtir. An jî vîdyoya xwe tu çima tenê Kurdî naweşîne. Sebeba ku erebî çi ye? Sebeba ku erebî gelek kesên me li Rojavayên Kurdistanê ana meselen tu li Bakur jî binêre. Yani veger ev kanalên dijîtal û ev ê li ser internetê hevpevînê xwe piranî bi Tirkî dibêjin. Qebûl nakin yên belkî di sê salî erê em rexne dikin. Ez jî rexne dikim. Lê mebesta min ji erebî ku gelek kesên ku bi PKK bi rastî hatine xapandin. Ne tenê Kurd, Ereb jî wextê guhdar bikin tê bigêjin ev rêxistnehanê çi ye? û tiştê ku ez dibêjim hemû wilo bi belge informasyonê me ne tenê analîzin yani ne tenê tehlîlin şiro vene bi belgenin mantıqekî Kurda heye mesela bêjê bila eybê me şermê me dernekevin derve. Yani wextê tu bi erebî dinivîsê tu Kurda rexne dikê tu şermê Kurda jî derdixê derve. Ew de baş e ez bi Kurdî rexne dikim rêxistin li xwe ve nagerin. Ez bi erebî rexne dikim ew ê li xwe ve negerin.
خودش ترکی جی رخنه بکم یعنی PKK از و بین کیفا با خوی تباکوری یعنی با تایب ترکی نویسی با صدی صد تباکوری با تایب ترکی نویسی با نه از به کردیت نفسینم اشترد بجم از چار دخیل از سه چار دیوانه منی به کردی یعنی کردی ها میشی پاکش نه کردی کی ولو از جرزه نبوید یعنی کردیات در اخنا نکم از عربیات در اخنا بکم یعنی تبوی چی به عربی دنویسی خوازم بوی فهم زمان يعني زمانك كو از دكارم نتهني حتى بي زورا كسي عرب جي ببين يعني افي كو زماني وي دايكي زماني عربي جي ويوكي زماني دايكيش مرة زمانك اللي جا من جبو كاس دفجي برتم يعني انا زماني مني الماني وهولندي هبانا مني بوشي بنف لغوري من نتهني زماني دايكي مرج جدوي دايكي خود دكره زمانێک کو مەرە لەسەر پەروەردە ژی دەبێ ئەگەر تکارە بە هەستێ خۆ ناسنامەیە خۆ بیر و بووچوونێ خۆ tu bigihîne kesên din ew jî wekî zimanê dayîkê tê hesêbkirin yanî tê mere dikare bihesêbin niha ez wek kesayetiyekî wekî nivîskarekî du zimanê wî dayîkê hene zimanê kurdî ku mij zimanê mij devê dayîka xwe girtî û zimanê erebî ku mij di dibistana girtiye ez bi her du zimana de nivîsînim yanî pêwistiya min tune ku ez zimanekî deynim alîkî ku û yekî tenê girt eger ez karibim bi her du zimana xwe şirove bikim xwe bidim naskirin û kurdan bi ereba ji bo çi eger zimanê sêyemîn jî hebana İngilîzî ya Fransî ya Holandî minê wî jî bikarbaniya eger bigejim wê asta hanezê wan jî bikarbînim lê li wekî Bakurê yanî Kurdistanê bibûre li Bakurê Kurdistanê ev nêzîkatî ji Kurdan re bi şeklî xetere yani metirsîye rast çünkü pêwistiya Kurda Kurdî heye ez boî rojava nizanim bê rewş yani ez boî baş Bakur bi rastî jî pêwistî tenê Kurdî heye Tirkî li Bakur ev tişt heye li Bakur ji ber ku te her ixtiyarekî heftê heştê salê jî di nava gotinê wî Tirkî hene min dîye yanî min Amedê paytexta Kurdistanê min dîtin yanî ixtiyarên gunda tu dinere gotinên Tirkî di nav zimanê wan de ev pêwîstî heye lê li cem me li bin xetê newlo bû yanî li cem me bandor û zimanê erebî di hundirê malê de tune bû zimanê erebî me ji dibistana wergirtî yanî di şêweyê axaftina me heta nivîsandina me a bi Kurdî nihal hinek ez tekstê Kurdê Bakur dixwînim dibin bandora Tirkî de yê hevoksaziyê dibin bandora Tirkî de yê yanî heta ser asta hevoksaziyê de dwarê edebiyatê de helbest bi heta dwarê meqale ji cernaz û Kurdiya Bakur ez dixwînim ev ji mir dibû problem dema ku ez nivîskarê azadiya welat bûm û dema ku ez rojtîvî de mitxebitî yanî gelek gotinên heta bi erebî bikartînin yanî yanî ne ew Kurdiya resen ew Kurdiya ku paqij yan jî li gorî hevoksaziya Kurdî tê bikaranîn na bandora zimanê Tirkî li ser Kurdiya ku di Bakur tê bikaranîn gelekî heye tu ji Mihemed Ozun bigir û heya ku tu ji kî derkeve heya ku tu Samî tan derdekeve ev tişt heye yanî ev bandora heye carna meselen di rojtîvî de problem çê dibû yanî min digot çima gotina hedef bikartînin çima qatil bikartînin bêjin hat kuştin yan jî kuşt dibe na qetil kir ku çî qetil kir got wela yanî qetil kir ku ji piştê de hatiye qetil kir ne ji singê ve hatiye ku kuştin yanî qetil kir jî gotin erebî ha gotina qetil erebî yanî çawa ne bi Kurdî bi Tirkî tê bikaranîn wilo derbasî nava Kurdî kirine wî mantiqê hanê ev tişt li cem me bin xetê newloyê li cem me bin xetê hevoka me ya Kurdî nivîskarê me Kurd yanî serê sedî ez karim heftê heştê jî dema ku dinivîsînin ne dibin bandora erebî de dinivîsînin dwarê hevoksazî dwarê rêziman de hevoka me ya Kurdî heta ji me tê paqij yanî ne wek li Bakur li Bakur belkî lê li bin xetê newloyê heta binere di demekî di qunaxekî de azadiya welat yanî hîna ji dema Musa Enter hîna sav bû ku salê notî notû yek notû du pirraniya nivîskarê azadiya welat ji bin xetê bûn yanî temwîna wê ya teksta û nivîsa û tiştên wan ji bin xetê dihatin ev mesele li cem me yanî ew me tirsiyin li ser zimanê Kurdî
تنه لێ بەلکی لە باوکوور ئەفتشت ڕاستن مدیت ناوا جواکێ ددیت ناوا قاتا ڕەوشەمبیری دیت یعنی دناوا ئەم دە ئازادیە وڵات دەنە و ڕۆژنامەیەکی زمانی کوردی دوەشینە di hindirê avahiya wê de di navbera edîtorê wê de bi zimanê Tirkî de axivin. Ne tenê wilo ez çûm çiyê li Qendîlê Cemîl Bayik ez û Cemîl Bayik rûberû ka heval hoşeng te çê dît min dîrek ji Cemîl Bayik got 10,000 havîna 10,070 bû heşta bû ez li çiyayê Qendîlê te çi dît te çi nedît wê çax ez çûm bi rojnameya Alhayat me hin hevpêvîn çêkirin bi Qera İlhan Rew bi Cemîl Bayik û Abbas wana wan teva dît û diyalog jî navbera me çêbû. Ji min pirsî te çi dî bigo te çi yanî mulahazatê te tîbîniyên te çil cem xwe qeyd kir te çil cem xwe ew kir bigo zimanê Kurdî li vê derê mixabin yanî ne zimanê xatîkeyê jî zimanê jimbavê û jimbavekî biyanî yanî ne a dayîkê te dî mere zimanê piçekî wilo henek di nav de yanî ne zimanê dayîkê ne xatîkê a jimbavê û jimbavekî biyanî ye yani zimanê sereke li Qendîlê û herêmê parastina medya û nizam çi zimanê Tirkî ye li wir lê li cem li bin xetê ew me tirsîtine eger min me tirsî bidîtana li ser zimanê Kurdî ya li ser me wek kes wek nivîskar ku zimanê Erebî wê şûna ê Kurdî da bigire û ê Kurdî ji jiyana me zimanê Kurdî ji jiyana me bavêje min ê zimanê Erebî daniya alêkî ne wilo ye pêvekirê dayî xwendevanên zimanên Kurdî yanî tu dema ku merov Erebî jî diaxive yanî hêsantir e yanî piçekî wilo zehmetî heye yanî yekî Kurd carna hinek têgeh hinek têrmên bi zimanê Kurdî kitêb kar anîn tê nagêje lê bi zimanê Erebî tê digêje gundî jî tê digêje ji ber gelek sedema ez herdû bi zimana bikartînim carna zimanê Kurdî piçekî ji ber şert û merc zimanê Kurdî xwe dide pêş carna zimanê Erebî xwe dide pêş lê yanî navê min mesela di nava civaka Ereb hemû kes min naz dikin ku wele hoşeng osê navê me û paşnavê me û helwestên me û tekstên me dide diyarkirin ku ev nivîskarekî Kurd e bi navê xwe bi naveroka tekstê xwe heta ku yanî tekstî wî bi zimanê Erebî bijî ji walê ji ber vê ji mir wilo ne me tirsiye ne wilo yanî ku ez zimanê Erebî deynim alîkî û tenê zimanê Kurdî ez ez herdû zimana bikarim eger zimanê sêmîn jî hevis karim ez ê bi sê zimana bikarbînim çuqî se miroza karibe bi zimana xwe îfade bike û xwe şirove bike û xwe bide derbirîn nasnama xwe pirsgirêkê xwe bi xwe û derdora xwe û kesên din re bide diyarkirin ne qase baş baş e boy Kurda çi karê te çi projê te heye yani taybet ji boy giştî dibêjim ne tenê Kurdê Rojava yani bin xetê an jî Ereb ji boy Kurda bi xwe çi kar û projê te hene bû pêşerojê te hewdanê te tiştekî pêş te heye gelo yani wek van nêrînê xwe bixwaz genê Kurda an jî tu projene te hebin karne te hebin tiştekî gotûdawiyê bêj na tu projeyê minî siyasî tune ev yek ez wek nivîskarekî serbixwe helwestê xwe û nerînê xwe dibêjim ji bo raya giştî eşkere bi wêrekî eger ez di van nerînê han şaş bim ya ez bibînim şaş ya tu ji mir isbat bikir şaş ya rêxistin PKK isbat bike ku ez şaşim ez hazirim lêbirûna xwe ji vî gelê han bixwazim ji bo min ne eyîbe yanî projeya me ku civakekî Kurd rexneyî were avakirin tirs di nava vê civakê de nemînin xetê sol li pêşiya me jî nemînin xetên sol li pêşiya pirsa nemîne duwarê wê jeyê de dibe duwarê polîtîkê dibe duwarê çi kesî be kesekî di ser rexnê de tune serok bin berpirsiyar bin mezin bin biçûk bin hemû kes li bin çavên rexneyê werin derbaskirin ezmûneya insana ezmûneya civakê ezmûneya rêxistina seroka dîrok bi tevayî mere ji nû ve karibe lêvegerî dîroka resmî a kesa a rêxistina gelek şik û şibhet li ser heyî gelek guman li ser hene mînak tecrüba PKK
تجربه پدکیجی ندوری و مثلا هانی آینه کیجی ندوری و مثلا هانی لانها ام بخوا ام بیتر بحساب پککی دکنج برکو پدکه ببرن پککی براستی ایدی بی پرسگری کی گلی کرد نه تنش بوه که جی راستی من وقت هری ناکه جفا يعني هاد بيبينك ساعات كوني از نافازم پر درباس بك نورمال از حزدكم يعني برنامج دي تندم تكارن سر روشا باشوجي راست ام كارن تاني سر روشا روجابا وحزب سياسي روجابا جي راست انجي بنخطي لي وقت دماما انجي افاس سيرت كر جبروي كي مجار هندكي تاني بيبا بسينور دارما از دخوازم كو دما پیش د براستي ام سر parça ditiriye Kurdistan'ı و روشا هیزی وای سیاسی جی راست يعني خمناك سرسرا سرچاوا يعني تكينج يخست از خدمت آتا دم يعني سرسرا باش داوید اشتكيت بخوازه در ببرش بوي نا سپاسیاتا باشوانا از بهیویم کو هناك سوده دوان نرين هان دهبن و اگر ودید کو او نرين خدمت جواكيناك اون سربستن يعني از دكارم يعني اوقاس بيشم زيده يوي طاقتا ما افتي كارينا ما اول زيده يوي تشتي كوز بيشم تنا سپاسي جبوتا جبو هالوستاتا وهولداناتا وبهيفي كو افافيين سركبتي وجي خد بقري هناك برس مركاري بودفي هفافيني بالفيني يعني بله gelek spas her biji راستیس که خوش مبارد ناتا یعنی محاز ذکر دمه که درجه محاز ذکر گلته هفگینه که گرنگی دار بخم لبخیر دما پیش دمه هینا بردام بکن دگلک مجارین لسر کرد و کردواری از حاز ذکر هینا باقن بخیر بشه سر مراد سپاس خوش سلاوریز گلک سپاس گلک سپاس بینرن عزیز گودارن هجا تماشاوانن هجا ام گشتن داویا هفگینه که خوی دیتر از دکادکم لجر ویدیوی شروعه خوشی بنویسن لحنه خو بنویسن لی دا آستا دجونا دا حقارت هفدو پچوک خستنه دا اموان تشتانا لتی دا وریج بوی کردا ناپجرینن لی هر کسک دکاره شروعه خو بنویسه دا از بکاربم نیرینه و هزره و پرسه و بزانبم و لگوری وی از وان پرسانا جمیوان خو بکم جاره که دیتر گلک سپاس بوی تماشا کرنا و اگر هون نبونا آبونه işkere bakı bugün abone dakika onun karibin je video emini ditirci ağadar. Demek ki hoş vara da fazla bir minut hoşya da per biçim ser sera serçava.